Bingelele lonke babukeli emakhaya lapho nikhona ke uBoyi lona umfana kahlatshwayo khona la eBhenkville eMaswazini. Cha asibonga kakhulu ke nithengile lo DVD ocela simnike na uthenga esitolo inkosi ngathi ngalandisela ke bese kuthi ke kini wena owuthenga emgwaqweni engathi yonke into oyenzayo ngaphele emoyeni njengethukuthuk zenja ngoba lo mali othenga emgwaqweni ayizi kithi asitholi lutho ngizwa kusangikhathele ekseni kanti uyangigidisa ngapha ungigidisa mahala ngathi ke nje ungafa wena uthenga emgwaqweni laba thenga solo kweqhasa yabonga ke bafowethu ngithathe ake ngicacisele lokhu khathi esiningi banokubuza abantu abaningi mhlambe ngakhulukazi la ekhaya kwaZulu ukuthi ocela mangabe kunemicimbi njengako eThekwini ko Khalisfontein ababonakala cha abafuthi asilungiseke lapha kunomsakazi ohlayele nje ukusikhiyela ngaphandle mangabe kunomcimbi ohlelwayo kuthiwa siyathintwa athi ocela basekho isuke ingicakeke nje athi umuntu ocela zimnika basekho asho ewumsakazi ekubeni ebebakhalisa ukuthi usuke ekhalisana mayethi abasekho angikuchazeke lokuthi ocela zimnika babona nje emcimbini nje inxa lomsakazi uhlela nje ukukhiyela bona ngaphandle athi abasekho yonke indaba afuna sibe khona usikhiyela ngaphandle cha kodwa ngithi kulungile inkosi yombona kufanele phansi zidla imbumbu ocela zimnike amagroup angaphansi kwabo wonke asekhona aseyenza osayitini ama-SAP acela ngempela kayela ukudlala amajaji nawo ayeza wonke amaqembu cela awakhandayo ayeza ningathuki mhlawumbe ukuthi anisawaboni ngithi angilokho ngokuqinisekisa ngoba uzothi uzwa ngelilanga sekukhona izikhwama esezithi amajaji amasha noma amajaji amadala noma osayitshela bathini ngoba phela abantu mase bangixaka mina umuntu akasafuni ukuthi azenze into yakhe usefuna ukuthi enze entweni yomuntu asuse lapha mina nje ngihlatshwayo nje sakuzafuna kube khona umuntu hlatshwa futhi omunye ake kodwa ngizangikulungisekela ukuthi nani umuntu othanda ocela ngiyambonga lo othenge iDVD yangempela esitolo original kwathi ngiyaqhaza nje abathenga emgwaqweni ke ngathi bangafaka ngoba leyo mali abathenga ngayo ayizi ngocela uzokuzwa kusasa ukuthi ucela kana lutho kufanele ngithi ngithi umthenga emgwaqweni kodwa ubuthi yamsupport cha bafutha nginganje kakhulu ukuthi nje iyangicasula into angithethi ngiphakamisa nje izwi lento yalo msakazi ohlayela ukhiyelo ocela ngaphandle angibongeke masisaphila sizodibanani futhi ngokuzayo inkosi ibe nani nonke lapha emakhaya.